Kara! Jebote, reci. Danas ću morat prepoznati igrače po slikama. A ne znam ja baš, ne znam ja baš. A znao, zato smo te i pozvali u ovu našu emisijicu. Dobro. Prvi igrač je ova tu za tebe. Dobro, Mbappe. Mbappe, dobro. Onda, ovo je legenda. Ovo je s kem, je to Rooney? O, gospodin zna. Pičku mater, ne znam, to neki deda, ne znam. Deda, ajde imeno ga. Ne mogu. Ne. Bio je Alexis Sanchez. Mesut Ozil. Mesut Ozil, gdje je igrao? Ozil? Da. Pa znam da je igrao za njemačku repku, ali za klubove ne. Okay. Ovo znaš. Neymar. Ok, legenda Reala. Ajmo Kara, ti si ipak Hala Madrid, je tako? Ne, nisam, ne znam. Ne znaš, ok. A znam lice, ali zaboravio ime. Mo Salah. Mo Salah, to lagano. Ovo znaš? Ne. Ne znaš ko je ovaj dečko? Ne. Legenda Chelsea, ne bi igrao Chelsea ikad. A zar? Kako mu hintove dajemo? Evo ti ovaj dečko. Chelsea? Ne. Fakat? Čovjek zna da je iz Chelsea-a. ne znam. Zna prepoznat kit. Dajner Puškuric, ne znam. Fabregas. I ovo znaš. Legenda Cavani? Urugvajske republike. Što si rekao? Cavani? Ne. Ljudi, Kara zna! Ljudi, Kara je upravo prepoznao igrača koji nije 2020. bol nuli. Evo ti ruka. Bravo.